Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñawpaqman katishun. Dios ñukaman chasnakunata rikuchishkamantaka ama yalliti qhari tukuchunka. Awqawan tuksik shinami ñuka aychapi nanayta churarka. Satanás kachashkamari ñukataka quijaduspi waqtaqshina llakichikun. Chaymantami ñukamantaka kay hatun nanayta anchuchipay nishpa Apu Jesusta kimsa kutin mañarkani. Chashna mañaqpipish Apu Jesuska mana huyaypaq kaqpipish huyashkaka chayllatak paqtamari. Imata mana ruraytukuq kaqpimi ñuka tukuyta ruraytukuq kashkataka rikuchini nirkami. Chashna ñuka aychapi kaqpipish Cristo mari pay tukuyta ruraytukuq kashkataka ñukapi rikuchikun. Chaymantaka maytataq mana kushikushpa qhari tukushari. Chaymanta Cristota huyashkamantami imata mana ruraytukuq kashpapish hamishpa rimaqpipish ima illaq kashpapish phiñashpa llakichikpipish ima llaki hapikpipish kushikuni. Ñukaqa aychapi irki kashpami imatapish ruraytukuni. Segunda de Corintios 12:7 kama. Hatun llakimantapish nanaymantapish kishpichishka kanata munangi mana kashpaka chaykunata apanapaq mana huyaypaqtapish kuyashkata chaskinata munangi. Ñukanchik riqsishka munaymi mitikuna. Chaymantami Apóstol Pabloka Apu Jesusta mañarka paypaq aychamanta awqawan tuksikuq shina nanayta anchuchichun. Chashna kaqpipish paywan Dios imata rurakushkata entendishpaka kushikushpami paypaq aychapi irki kayta kachaskirka. Chaytaka Apóstol Pabloka ruraytukurkami Diospaq mana huyaypaq kaqpipish kuyashkapi shunqumanta krinata valichishkamanta shinallatak Cristopaq poderta paypaq kawsaypi charishkamanta. Yachashka shinaka ñukanchikka yuyanchikmanmi mantak Dioska Apóstol Pablopaq kawsaytaka hawallata rurashkata paypaq ministerio Dios mandashkata hawalla paqtachichun ima arqakuna illaqllata. Chashna kaqpipish paypaq kallari rurayka mana chaychu karka. Diospaq munaymi karka Apóstol Pablota mana hatun tukushkata charina. Hatun tukunapish pay kikinlla imatapish ruraytukunapish paypaq ministeriota ama waqllichishpa tukuchichun. Kikinka kay rato llatikchari kikinpaq awqawan tuksikuq shina nanaywan makanakukunki. Chashna kaqpika kunanchari mana huyaypaqtapish kuyashkata mañanata kallarina horas. Shinallatak sinchiyayta ñawpaqman katingapaq ñukanchik aychapi irki kashkawanmi mantak Dioska ñukanchik kawsaypika paypaq poderta rikuchinga. Payka tukuyta charik sumaq kawsayta kunataka mana munanchu. Ashtawanpish ñukanchik espiritupimi shunqumanta krichunmi musukyachinata munan. Shinallatak tukuytaq payllapi shuyanqapaq. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.